Atenció, si us plau, anem a informar-los sobre las nuestras mesures de seguretat enfront la crisi. Atención, por favor. Vamos a informarles sobre nuestras medidas de seguridad frente a la crisis. El 15M Airlines disposa d'un total de 24 assemblees a Barcelona en protesta contra l'injecció de diners públics per a rescatar la banca, corrupcions, frau fiscal i retallades socials. El 15M Airlines dispone de un total de 24 asambleas en Barcelona en protesta contra la inyección de dinero público para rescatar la banca, corrupciones, fraude fiscal y recortes sociales. Els recordem que han de romandre amb el cinturó apretat durant tota la crisi i si volen que els seus fills tinguin un destí digne i puguin formar-se no han de tenir por a hipotecar-se i tampoc a que no tinguin lloc a l'aula. Igualment, sentim informar-los que si no canviem el rumb no se'ls assegurarà un futur, però sí se'ls facilitarà fer escala y prendre un vol a l'estranger. Les recordamos que han de permanecer con el cinturón apretado durante toda la crisis y si quieren que sus hijos tengan un destino digno y puedan formarse, no han de tener miedo a hipotecarse y tampoco a no tener aula. Igualmente sentimos informarles que si no cambiamos de rumbo no se les asegurará un futuro, pero sí se les facilitarà hacer escala y tomar un vuelo al extranjero. Les armilles salvavides pels bancs es troben a les seves pròpies butxaques, però només poden ser extretes quan així ho indiquin les ordres del comandant. Però no es facin il·lusions, l'armilla s'infla únicament per l'ús i gaudir dels passatgers de primera classe. Per tant, el 99% restant es poden ofegar tranquil·lament en el seu deute. Los chalecos salvavidas para los bancos se encuentran en sus propios bolsillos, pero solo pueden ser extraídos cuando así lo indiquen las órdenes del comandante. Pero no se hagan ilusiones, el chaleco se hincha únicamente para el uso y disfrute de los pasajeros de primera clase. Por tanto, el 99% restante se pueden ahogar tranquilamente en su deuda. En cas de pèrdua de l'immoble, a cabina s'obrirà un compartiment situat a sota del seient, deixant-lo a vostè a la intempèrie. Si això succeís, recomanem utilitzar les places i bancs del carrer o, en el seu defecte, ocupar un dels molts habitatges en desús. En caso de pérdida del inmueble, en cabina se abrirá una escotilla situada debajo del asiento, dejándola a usted a la intemperie. Si esto sucede, recomendamos utilizar las plazas y bancos de la calle o, en su defecto, ocupar una de las muchas viviendas en desuso. Els informem que, degut a les retallades del 8,2% en sanitat, no disposem d'un metge a bord perquè s'han invertit 17.000 milions d'euros en despeses militars. A la butxaca situada sota el seu seient trobarà informació per a indignar-se i una bossa dissenyada especialment per a vomitar, tot i que sempre ho podrà fer a sobre del nostre comandant. Les informamos que debido a los recortes del 8,2% en sanidad no disponemos de un médico a bordo, debido a haberse invertido 17.000 millones de euros en gastos militares. En el bolsillo situado debajo de su asiento encontrará información para indignarse y una bolsa diseñada especialmente para vomitar, aunque siempre lo podrá hacer sobre nuestro comandante. Contacte amb els seus veïns, companys de feina i gent del seu voltant, assembleïs i organitzis. Agraïm la seva atenció i esperem que tingui una bona crisi. Contacte con sus vecinos, compañeros de trabajo y gente de su entorno. Asembléese y organícese. Agradecemos su atención y esperamos que tengan una buena crisis.